Wako baby me Adom TV Badwam na uguso ehwe na mrani adaje odema yenti yeda se senenso oje ebre na health tips no uhwe bi na uhwe mu nyina no e kasafa women's health ema ya pomudin ti se ote niam ase a obehu se de oni oba ebetena ti ochena so bre kro ya 5 minutes no aka ye ho na yedi enkomo a se fata seye ya kwa point homeopathic clinic ho na kohwe o prostate no mema ni titio o he se ye kama ana enye kama scan ni ye free e wo ho lab de obetua bi naija adaroma ono so anya bi de abesasene e de amaye ene wote wo na oni padua no hu se ba bia aye tan aye nam na ho aye titiri padua no mu sheki no ne ade misro intumi kan kwa yare sabia bia na stroke ene yiniti e de be ne stroke abe ni makro ni mpani tumyehwe hu yi number ni 0244 867068 ufreni sisi ya bia obejo so no akasa erade adom ye nkwane nso de ache ye free ye ntua ehumi free be obi anka ho se de ka live bill ni ade ki aso be hye papa ti menya the Apostolic Church Ghana OSU district eye Central Assembly ewo ha 175th anniversary celebration no baso den tiene na ne wo se ne mpanifo edi nkomo ne hwe se de ahoboa no etie 75 years enye easy se nipa se wa woni bebi ani mfie wa hu se de nipadua ne adru ti se nyame ahwa sorry so bedru 75 a wo se yedi edan mo pastor Joseph Tete Awidi senior minister OSU district pastor ewa ha and afi committee secretary Dickness Gladys Mills Opitan Elder Davis Oparida Ko committee member ewa ha anopay ye no won bedi enkomo penfo mu akwaba na bibia bokode beri amamu ana mo fanche ye nyame nhira mo sam ye nyame dwuma said ye mo ananti erade hwe so na onhira mo nyina ba ko amen edi em se me fan free so for we na omaye asori na kofa by 75 years my a history about the Apostolic Church Ghana da sibebre anope ye de asidama tonfu nyankopon a waboa yen na the Apostolic Church Ghana OSU enya 75 years in fear song enum eye akwentu a ewa yiye ehyasie afi apem han nkonon eduanan nwotwe 1948 to 1949 no na Apostolic Church ewura OSU na mom na womonni biaya na wohia se asori wo OSU enti wo fi OSU ekọ asori ewola na womo edudu no ebedu beye du no nyame epeja osempakania no wofre no Johnny Mallet na oni anuanom eka wontibo mu se ebeya nka womo mpe ba bi wo OSU na wohia enya sorry wachinkro no mu onganya bebi a wombehia enti ono a ni ho ana yemfa ne se na asaso na asori no ehye ase ewo 1950 enti asori ne ti ne ho fi la asori no ho 1950 ehye asori na ase ewo OSU sofo Mallet na asaso na anche no muhu inse afi ye doso enti wo fi na asaso echi nkro no mu kakra ekope school bi a na ye Master Hesse school enti 1951 na wo wura Master Hesse school no anche ohun isa asore no dori a na e dori ko enti wo fi Master Hesse ho eko Master Adom nso school mu ehon so osum kakra na kwa na ye koyanim anenti ofi ho no afi mami bia na ye frɛ no mami aba ono ni kunu nso wo school be fie du ntem no na afi asɔre no aye kese nti mami aba ni kunu nso wo mkɔ ho no na ono nso ma won bia bi e wo school mu ho
na wo musum ya efiri mami aba school no na asore no bedua baabi a enne ye hunu ewo OSU kromu ewo local street no na nyame nam nimpa edui so ebehia se mebubo womudin sene ebeya yesi nimpa oya ade a osayi memubo kakra bi mpanyimfo bi ti se Mami Agnes Ansa, the late brother Richter, brother Kweku, brother Tiapa, Sofo Mallet ne yere ye wo enuanum bi nso a wo nyina nkrofo me bubo nyina ekom krachi but the good thing ni say wo ma ene wo nana no ewa sore no nti eye enigi sem say e be dis afidi day na ye di akai won abon abaso na wo ma ne wo nana no mahu say adwuma pa wo agya no eye ma apostolic bedua OSU no yaneso eni shampa men ko dikness ho na ne planning committee member na yenhwe se dia hoboa no etie e hyase da bay program no e share last year December. Oh, okay. Tino busumi bia no ye wodwuma bia ye di. Tino ti say ochnechi memende ya no ye wo clean up. Okay. Wo asori dan na no empata mu ho. Na adwuma na nkasa Monday a 1st December no. Okay. Na ya shase. Aha. Nti enwumre bia ye wo bribia ye asimba kwa sore numre bato you okay ye be yeradia ye be bompai abakosem won a wode won ho bo afore no ye be bo won abaso ye be tunyom afenso ni so memenda no ye be ye santin procession okay from baby asore no share ase evangelist Mallet ho na ya kokọ mie a ye ko ye nyina nti ye fi maba school ho a ye ba OSU maternity home ho no ye be kwa akoye presentation ama won ye fi ho a na ya ba asori dan na no ho na eno die na ye musical concert eno die eno ho amu na eba ye no abusian chemfa nti but eneno ye tun safre obia wakasa ye hwe kwansa ubeba obi na wa share dance shoe kama na wa bo na ye bia oba be twa na ase kasa no men kwa Davis ho na ye hwe sima ye dia toso 75 de enye asem tie ben ye dia toso ene ehunsem yen theme ni this far by his grace this far by grace nyame na dum mankasa enti every Monday sena me sister akano Monday ye wo praise and worship night and Tuesday 2nd December so ye wo power night and then pambomre and Wednesday ye wo remembrance night service ye dia kai ye mpenyufo a omotwamo akọ omaye bia maye na Thursday so ye honor ye heroes mpenyufo mbebo asafo no modern ebinmu ni hodie na so ye beka o afi Friday no ye wo drama and music concerts and they expect so obeba be twa wona ase obia mrebi na Saturday ye procession afi ya offer ye gifts beka koma OSU children's home adoye then Sunday ye D-Day nankasa and the osro beba form enti no die obia fa kon hye bia homecoming ma empanyimfo mo ntimotem ho biom obia momode na omra okay enye ready na kwasiada we no wanya ho week ni nyina kura no a kwasiada de na nkwara so obia waba OSU
district ne de ye to yensa friends wo ombra okay ya me ya duma pato papa bibi wo ho a obeka ye be fa kwanya iso na ya tunsa frɛ anuanom ani adɔfo members afa osu wonga wa manoni wonga wo Ghana afana nyina omasom wo osu da enne osu Central Church no awo sisi ayewo Covenant Assembly yewo Mahian yewo Royal Assembly wonga afa ho nyina yetunsa frɛ won se womomra na yemmum emma Awurade din so enne Awurade ase mfie duson enum se oyenimpa anka wa retirement wanya 15 years contract Adom bebre na yen celebrity enne Awurade ase ye fasa akwanya no so abo afode kese on the 7th of December me ka say ye si asori dan foforo okay dada na titifo no siye omo wie no way back in the 1960s nyame adom enne eno ye bubu ye si ne eto aso miensa the former minister Natoshi wa donate a portion of land akan wa mayenga yedi ye nyame adwuma bompai se adofo beba beboa yen ne abo afode ne ye wie asori dan no na that portion of land no so ya develop ama asori no ne kan ko no 75 dem you sure say anniversary clause bi o ha na radio Adom ye bi okay ni nyina nso asa asa na ye polo shirt eno bi na enti na say other days ye betimi a share ye lakosi na kwasi ada no ya share anniversary clause no just ye kana asori ma ya we esi ye uniform no sampa ye celebrate the day so what say ti se bibia ni ho biom dia enti de besi ha so we the number bia hu hia se wo ba sorry direction no me person the number no to jansa na number no ye 02 wow number wo abotre ba how are you 0244 366671 relax ma mo nsama ye ba ko kan 0244 366671 to we any die mo se wo kɔ asɔre hɔ a na be frɛ number yɛsrɛ mu a yɛnhyɛ no so yɛde number no ma na mo frɛ other things we are sorry omudi anniversary ebi apesa oba wo yira kwan na wafrɛ papa ne mom nye se na me pefia number na me yare ni ade yɛsrɛ mu didi mo me respect sade no yɛsrɛ mu pa me gimudi ni se mo yɛ sa ma yɛda ase papa we ene yɛda mo ase yenso yɛda mo ase ɛwɔ akwanya kɛse ya mama yen yɛchia the Apostolic Church ene Adom TV etiefo nyina yema yenyina ye ho afishia pa so say ni nyina etiase na nkwane ahoden wo ho na yedi 100 anniversary nyina hu amen amen ye kobra na yaje honhom no ya ko spiritual no esa pomuden fa mu nso